सिलचर दिल्ली की राजधानी बद्रपुर राजधानी से चेले मनपुरी की पोल थेचन दिल्ली जौरने थेटबी शक्ति थेटबी पागल अगोंद लेते थेलीब पोटो मधु मयाम की जाम मरुब मेडिसिन की पोट मधु होता संसार मी हिंगा करीगुब तौरद्रब मधु की लाइफ तो असीब लाइफ ने मजगी निताई पोसे मी लेगंदी जगोई राज तौरगा लोइरमदाइसिदा गोपी ममा मपाद फंग लेहो अदुना सिगी तंजासिदा करीगुम खरा कोइना फोंगोक चनिंग बाइसे मसी अवाबन अदुबु अखोई लाइबक फदना फमदुदा लेंजलुबनिना करीगुम खरा थमदबदी यादे ngasi context siga mari leinana aina ekhoi ahal laman singna toina sisidana ba pauro angang dining tha dagi khangi ai ba pauro se mase yam toi ning jangi amuko su hena yam sandong na elaborate toina haining bagi wafam ngak lai se ngasi ki thoram sina ngoda masi ai explain to bagi ai ngoda masi ge hoi pung de ihul se phore aduna YMC jamna angang oidiba asangsta amani manipuri ki youth singi organization amani tawthorek pa thabak sina angang dagi ning tha dai khangi haiba adumba pauro sina piri bo han thok to madu engonda chapchana phawi aisimai thamjani masigi damakta yamna nungai ba phauji amuksu ekoina sum jengbiu mari chapa pambi ama upaloina hojaba pambi ama hariba pambi ani sigi maraksida akoi maiden gumba khungdung gumba se mari pisakpi mahi yam chaw chaw yale aduma urum da hogande manung sa da howi adubu mahi chaw no pale chaw raba khonang pambi do madu mahi di bisam sakti hangmi asuk bikraba mari nang na kari gino suk chaw chaw pale di ai ai di mioi bese thak da ya di ai ado khonang pambi do gam hai de ai asuk chaw pambi nang na mai pitro pale se kai gino ai ai ma sa ra tha mioi bese da rai da potha ni hai ba wang sigi marum sida ngasi YMC na ahal laman mayam se kausal laga moi gi marum da moi gi jamna suggestive oi ba amasung ahal laman singda minung si thammi ba se masi magna organization sigi jamna koi gi single level ba discipline maintain tawdana adugum ba chatha ba organization amani aise masi aina lojai aduna ekoi gi haurak pada phaba aise pulo ji soidana phagani YMC naha wai ramadagi hal wara pajai masi mioi bagi punchi ki khokchan ni adubu YMC di adumak naha wai na leitana ahal laman seba soina tawrakini ai sei masi ai yuha boksit thaje ba thamjeri matam sangna YMC thabak tawangam boisan hai sema in thaje ojak law to the point YMC ki primary ase kari oibam thoi ai besima ekoi na khangba chu aduna mioi bagi samas aina punya jam tu aina palle samas simuni YMC na samas kaya gi mamang du sakang ningis adu di samas ase kaino ai matam di society means systemic whole bundle of the systems system mayam du ke apun madu samas kawi ado madu ki system do madu tradition oriented way ado ini horen samasina kaida tongi ai matam da di mioi bagi khongani le sumaina samasigi tongpham mafam ani khalay madudi literature and culture I watching literature hai basina magi inner philosophy oina leini aduga culture sina in practice oina leini hari ba posing se tradition oriented way masi tradition the base story ado ini horen culture amasi karina sagalli hai matam dadi lawn lining fijel lighting adigi ki punsi marel sakja ithak sana lonchat asi culture gi magi paradigm ngatani
द मसी की पैराडाइम सिंग से लिविंग आर्ट होय अहिंग पोसक दमाई लई द मसी होंगे मा अदो इदि होरेन कल्चर है बसे तुरेन की चेन गुमनी चेन द बेसिंग गुम लेते इट इज ऑलरेडी डायनामिक मा मतम न द होंगे अदो इदि लिटरेचर से कमाई लई आई बदनो साइ कल्चर की इनर फिलोसॉफी दो मधु मागी थाजे न बियंग लोइना ना कम्युनिटी दुगी लू तोंग द सुसन न लय अदो ना साइ दी मियोय बसिदि सिगिनी अदुगा माना चलम बसिंग दुदि लेहौने that is the tradition aduna aina jam toine ngon da phauja badi aidi thabak tawramba mi sing duna mana tawriba sinpham dudi chak ma sinpham dudi leuni adugo sinpham du leiramba mi dudi chakhi ne adu ni horen madi ipak ta taw kongol du maina matam gi hongai ba marak ma lu paroi ma du taw na leuni luri bidi kari next generation duna madu loksal laga amuk anobo mawong da sijin na ba ngamdra gadi madu bodo siya मधु बोर्ड से मतंग सिगनी अखोई की इंग्लिश की क्रिटिक अफाव टीएस इलियट हाइदना माना व्हाट इज लाइफ पुंछी जावदना लिटरेचर हो जाते पुंछी जावदना कल्चर हो जाते अदि लाइफ है से कइनो मियो बगे पुंछी है से कइनो हाइ मतम से माना मीनिंग हम पिरम याबा संसार द मियो ने हिंगा करिगुमा मा तवरमद्रबा मधु की लाइफ तो असीब लाइफ ने हिंगना सीब लाइफ अमा खकने अदना माय एडवाइस इज दैट young generation singina social member among oiraga efficient oiba jam number oiba thomi among oiraga society suda aina hingambagi khudam amam thamam bai bache masi yam thingabani masi kona to bom toi adoidi hujiki world kaino ai matam dadi kunma thoi suba chahi cha ki torban de lepe haraga ai khoina manipuri samaj ki karamba saktam amaka ai khoina sema changi hai bache that we have to rethink मसी कोई खन बगी मतम जौरे मसी खलम मतम ने कमाई तौने आइबन तदि द टाम रिकलेक्ट खाइबसी हाना लेरम पोतो मतो खोइने रिकलेक्ट तौरगा नौ न सेमदो पाइबसे मसी चंगे स्वाइ मतम ददि अखोइ द करि जंगे आइ मतम दा ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल साइंस हाइबो पोस ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल साइंस हाइबो पोस मसी चंगे अदोइ हुजिक अखोइना लेरिबो वर्ल्ड से ग्लोबल वर्ल्ड अमखनी ग्लोबलाइजेशन है पोसे मसी सिस्टम अमा खकना मालेम द लेरिबा मिउइ बकी चनबी खुदिमक से ग्रह दुमाय लक्षण लपना मधु की लक्षण मधु का सर्वाइव तो ngam मौदबा कम्युनिटी मधु सीरिमने अदुना अखोइ मधुना लक्षण लबा माइनॉरिटी ग्रुप अमने बे अखोइ कमाई हिंगनी आई विल देयर इज अ पोम मोटिवेशन लाइव पोतुगा एगी लेजरिबा पोतुगा अनि दो पुंछल लगा इनोवेटिव ओइबा मोंग दे सेम से हुजिक jam arugo mechanism amane maduna my advice is aigi aina advice oina YMC da thamjaningi bidisini ekoi ai di YMC ki platform da ekoi na khangjaba khara ai manipuri culture amasung literature da ai di jamdraba da 30 years aigi experience lai jai aigi phangjaba experience so madugi aigi maigai do aigi field da aina ngamjaba khara मधुगी सजेस्टिव ओइ ओइना पिजरगा इन प्रैक्टिस से कमाई कन्वर्ट तो जाय हेबदो आई मधु शेयर तो जलिंग आई मधु YMC दा आई कंट्रीब्यूट तो जलिंग फिजिकली मोनेटरीली एंड मेंटली मदम दी ऑर्गेनाइजेशन से YMC ना तौरबो पोसे इट इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी मसी मयाम गी ओइबा मरल लम खकनी अदनो YMC ना लानमी ओरगा चचबगी वानी माइगी ऑब्जेक्टिव टू दी मयाम गिनी अदन इजाति गिनी इरमदम गिनी मसीगी वाफम से मसी आइना मसीगी सभासिदा दिस इज नॉट अ ड्रामेटिक डायलॉग असीगी ड्रामा की मोंग दैन हाइजब नते आइगी थवाई आइगी थमोय दगी आइगी पुनिंग द फावरकबा वाफम द मदु थमजनिंगी मरम दि कइनो हाइदा ओइरकदब पांबी दुग लेहाव हापसे मदुगी लेहाव हापसे अखोई इथौदांग ओइनिंगेबा अदुना अखोई YMC अखोई लेहाव लैबा अदुगुंबा लमदम ममदा अमसुंग जामना अमृत वरबा नुबी नमदा मरु हुनखिबा संसा अमा सोयदन वरमनी द मदुना अखोइगी जामना मरिक चुम्बा मही जानबा उपाल अमा सोयदन वरकने आइबसे मसी एगो ऑब्जर्वेशन है अदुना अदुगुम ऑब्जर्वेशन दुगा आइसु लेहाव हमथिंगी मसी मक आइगी मसी एगी ऑब्जेक्टिव ने असिना अखोइना गसाइगी ग्लोबलाइजेशन की मतम सिदा कम्युनिटी अमना माइकी कल्चर दो माइकी लिटरेचर दो कमाई तौनी हाई तारगदी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोमोडिफिकेशन है चंगे
โดยที่พวก modification นั้นจะ change ที่ step พิงนี้มาดูที่ step สิ่งที่มาเกี่ยมารู้ว่าคงตั้งกันเลยมาดูที่ใครหน่อยได้ accommodation transformation syncretism assimilation ให้เป็น step สิ่งจ้ะมาสิ่งที่ step มาตรงนี้นะมณีปุรีกิ literature มณีปุรี culture สิ่งที่เชื่อมากันดีมาทำกี่วันบ้า 21st century กี่อีจิลสิดามาช่วยเดินเชียนที่เนี่ยคุณต้องไหมนะคุณจิศิลป์เด็กกี่ดิลลีกี่ราชธานีบัดเดอร์บุรีราชธานีที่เชียนเลยมาสิดาไอ้นั่นมณีปุรีกี่โพลมาดูกันเทชันเหมือนกันดิลลีจาวร์เนี่ยอะดูที่มาดูกี่เทนมันก็ไม่ชักตีโดเทนมันไม่ปังกันโดไอ้คนนั้นเลยได้อะดูก็ไอ้นั่นเทนที่แบบโพโต้มาดูไม่ยังกี่จำนำมาดูไอ้แบบ medicine นะมาโอ้ยแบบงั้นแบบกี่โพนะมาครับมาดูก็เห็นบัดได้aduna akoi na recollect and rethink create the innovative idea and produce the new things cyber concepts hai masi it is the very important in nowadays ai se masi change ma aduna akoi khangjai akoi university le di bani university ki ana ba se kaino khangjai aduna akoi na university le raga poti loina urui adum di waraga yong na jubi pai ba dumai na le re di khanga changam da ba akoi na chang ngam da ba to kari ki no ai ma tam da akoi mi jo le da baไอ้คนชูมาพังดูก็งั้นใช่กี่โยงนะจูบีไปดูไม่น่าไปแล้วก็มันก็เลยเนี่ยพวกนั้นซาบดิ้งกันแต่ว่าอะดูก็มาหน้าว่าไม่ยามใช่มาซื้อมาชี้อะคุยถึงอะไรบ้างอะดูว่าไอ้กี่ใจชูสูงเลยถึงอะไรนิ่งได้บ้างไอ้กี่เอาว่าขนาดนั้นมาดูน้อยเด็กเอาตัวมันก็น้อยที่ดูไม่นานนุก็อะคุยน่ะว่าได้สมัยน้อยดูว่านุก็อะดูน้อยอะสมัยนั้นตัวหัวตัวนี้ให้บางทีชาจิชันเช่คุยทำจันยังไงตัวน่ะให้จันยังไงอะดูให้ยังไม่ได้กายนี่อะดูว่าไอ้น่ะไอ้กี่ไอ้เดี๋ยวอร่อยบางทีเราทำได้ใช่ไหมทำจนไม่ได้ใครน้อยดา YMC นะอะคุยกี่ invited talk lecture เขาจะสินบิวจำ suggested บ่อยบ้า knowledgeable บ่อยบ้าอะดูก็อะคุย advisory committee ท่านอะไรก็มาดูกี่ topic อะคุยเชื่อมันยังไงอะดูก็ฮิรำสิดาไอ้เดี๋ยว nook and corner ข้างหน้าบ้าตามผู้สิ่งเดียวมันนี่ตัวอันนี้ก็งั้นสิ่งที่มีพันจะเด็กคนนั้นมาดูกี่คุณต้องเจ้าเราคุยพังเดียมาดูกี่แต่มักแต่ตรงงานนะเลคเชอร์สินบิวอาชุมยังบิวมาเลมจะเจ้าคนละบ้ามาเลมจะเจ้าคนละบ้าคุยกี่คันทรีสิงเช่มาชีอินโนเวอร์ซิตี้ว่าจ้าใครอ่ะนะยุ่งมากมากี่ประธานวอริดูกับพรีเมียร์มินิสเตอร์วอริดูกับมากี่ knowledge ปีริมเนี่ยอันนั้นคุยกี่ society กี่ knowledge ไม่รู้อีกบ้าอันนั้นกุมบ้ามิวสิงเช่อาชุมบ้าขันเลยฮะก็มันไม่ได้ว่ายังสิ่งนั้นตัวอีโปเตไม่มาชักอินนั้นตัวนี้นะอีจาติกี่ว่าอีนี้นะมั่วชิช่วยแต่ละมาดู contribute ตัวกันเนี่ยเช่ถ้าใจอะดูนะเกียรติมีอย่างดาไปชากิมีอย่างดาอิชากิหัวหน้าเจ้ากิมีอย่างดาปุ่นมักเช่ช่วยแต่ละกระทรวงกันนี้มันไม่ได้แค่หน่อยดาอัฐุมบอกว่าสักดีชาดว่ากันน้ำสุนัยปนเต้นั่นสิกิจไดบิตี้ช่วยนะจ้าเจ้าตัวเรามันนี่กินี่เราไม่ยามด้วยนะอัฐุมไปเบสเซ่วันที่ยี่สิบกว่าเวลาจุดดาร์มาอะดูนะอินเดียกี่ไม่กี่งั้นลิงไอ้กี่ปราณิกคอนเซปต์อะจัตุรวรรกะไอ้ที่บอกว่าเซ่धर्म अर्थ काम मक्ष अरुई बगी मक्ष सिलेबेशन से मसी फंगनबई दमक्तनी मयामन होनरी बपोसे अदुना YMC सु जथरी बथबक्सिना सिलेबेशन गे मदुगी तांकक तो सोइदना यौरकनी अदुगा इजंग काइचंग दबा लैना लाइसक चंग दबा दुगुंबा पांबी अमा ओइबा नमना होब ngamba ओइजनु हाइमजे ईश्वरन निजरगा आइगी वाफम से मयामन खुरम जरगा स्वाइद लोइसन जके